ensukwini ezedlule ngathintwa indovukazi uMazungu ongiyena nina wesilo osekhona njengoba iNdlunkulu uMazungu yayigane isilo sokukhetha umthandayo ingonyama uSiprian Nyangazizwe Bhekuzulu kaSolomon ozala isilo sethu esikhothemeyo ingonyama yokukhangela amankengane umjokombane. Indovukazi yangazisa ukuthi ithintwe ngabantwana bayo isho iNdlunkulu abafelokazi besilo sethu sandukhothama. iNdlunkulu bathi bacela ukuthi ngosuku isilo umyeni wabo akhothama ngalo u-12 March benze umthandazo wokukhumbula isilo umjokombane umyeni wabo. Bathi iNdlunkulu nami kangimeme kwangathi nesilo sethu esikhona manje siyakwamukela lo mqondo njengomqondo omuhle. Inkinga ke bakwethu sidaleka nxa bona abafelokazi besilo iNdlunkulu bethi lo mthandazo wenziwe esigodlweni sakukhetha umthandayo. Isilo sasesisho ukuthi ngeke saphumelela ukuba semthandazweni okwenziwa ukukhetha umthandayo. Ngezizathu ke isobala njengoba ngaphandle kokuthi onke amacala abehlulelwa yiJaji Madondo ayisiwe enkantolo iNdlunkulu yokukhetha umthandayo iNdlunkulu uMadlamini kanye namadodakazi akhe umntwana uNtando yenkosi nodadewabo umntwana uNtombazosuthu. Isizwe sonke siyibonele nakubona ukuthi umntwana uNtando yenkosi esichapha isilo ukuthi uthi sizenza isilo singakabekwa lolabe kusho nangokusikhulakala kwethu ngobayeda. Nathi ke siseseka isilo ngeke saphumelela ukuya emthandazweni usendaweni isilo siyinkosana nendlalifa yesilo esikhothemeyo esesithe asiyi kuye. Ngaphandle kwalokho abantwana neNdlunkulu bevele sebeshilo ukuthi kwaba liphutha khona kwasekuqaleni uba isilo esikhothameni kwaso isidimo saso siphumele kwakhetha umthandayo hhayi emzini waso oyikhanda laso kwakhangela amankengane njengoba isiko lisho. Ngakho-ke bathi kakufanele ukuthi kuqhutshekwe nephutha lokuqhubeka lokwenza imisebenzi yobukhosi nenkosi komunye umuzi